Ouais, jodi ya. Mwen écoute nek sa ou an lè. Ni tifon, ni bon konen sa se akete ou e. Nek se di pa pase mwa sa isi. Mais ton nek razem. Konen nek sa makon ki sa ki lan deg lan. E sa ou dim nan, jan ou vle ya, ma pren ave ou. Vai te charger ye men. Vai te charger monsieur. Akete ou e men, nek sa ou. Akete men, to de moun gen kouti fana men, fale la tete. Mwen dou sa deja. Men boss mwen. Allez ça. Mwen te fokin di nou wala fè masisi. E pa sa deni bale la, gade kaka dese, gade nega sot ka yi mante dega. Tu veux nek se sa ou souveni ye men. Mwen dou wakon sanye deja. Nou te fokin di nou wala fè masisi. Mwen si do de babot la. Che ba te gay mante. Ite dou mwa sa pata fè isi.